makmum wajib tanggung jawab man berbutai kun. Nampak oh? Ni simak apa? As-sani asyara assalamu, berarti salam. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Yang paling ringan untuk kesah solat takun mentang assalamu alaikum walau hana tamahli warahmatullah. Yang kasah solat assalamu alaikum hana warahmatullah. Ya benar. Yang kasah solat. Kasah solat. Keseulai no wal asahu jawazu salamu alaikum. Menurut pendapat asah je salamu alaikum tu. Tapi kebalah dia dengar bagus. Qultu al asahul mansus la yajzi'uhu. Menurut pendapat kuat dan menurut pendapat kuatnya pendapat menukam dhaif tatanan. Hana pak muman hana sahkeun salamu alaikum. Minimal baru sah assalamu alaikum. Yang minimal. Yang paling sempurna wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah.